Gabi majalah Rasulullah nomor Nasroha diulat tadi bagasi darion. Di nang mula kita sa bagasi ori tuhatta mabuani anak kota do parumain majalo pasu-pasu parro kasaripeon. Makalas selalu nading kembasan itu hatta nang tadipar. Dihida uri suang-suang nang boru nami bere ibebere. Di salanido di satu ton di bagasi asara manutor bahida membuat dua ni kodang ta mabuhay kana udah kana denggan. Di pamasamasun yan ako do parumain di Bagasan Tikyon. Di salanido amang parmusik nami. Isok kami rindig sa luna di hamya ka na marunga tubo. Boru bere nang ibebere makalas sa luna di kambasa ito ata nang dijalo kami di Bagasan Tikyon. Di salanido amang aning buhan nami di kodang nami di Bagasan Tikyon. Asa luha-luha na adamang ma tu debata na menjadi sa luna akan nanti pano. Gabi mang gabi. Gabi majalah orang sebab damang be alul nami. Baik damang ma tu pati di tanah namang. Gabi mang. Gabi majalah orang sekarang betul namang ma. Tu mata raja ina tasuri pada na lihat na lulu. Gabi majalah orang si hamu amaprosin nami nung di oleh hamu Panginoon namin di Bagasan Tikyon. Asa marmula gabi marmula horas di hamin na marungat tubo di Bagasan Tikyon. Asa bedamang ma godang mula-mulay. Gabi majalah horas bedamang godang mulai. Dan bedamang ma tu godang sobay. Majalah horas pada may kodang subay. Nasa nabot na mamang tukod ang liati. Sa liap panggabihan para horas di hamin na marungat tubo sa luna di Bagasan Tikyon. Bawa di hamun ng boru namin, di kami partiket hamu ate. Akar dyan ang boru, di kami partiket hamu ano nga. Gabi majalah horas pada mga kodang liati.
nang parsisugo tadi, nung parsisugo macam mereka tu hidang atau ngasa aja. Asa bono tajo hulo data. Isialani do ala syara boru hida. Rapat do sa parme yana kota do tu parometa di bangsa Tikyon. Ala ni do asara marme hida. Di anak kota do parmain di bangsa Tikyon. Abang parmusik nami. Ala syara ana do hari boru hami akan maranggi di bangsa Tikyon. Asa bedang makodang parmeme. Kalau Tuhan bawa kahelata, ano penasidan eh. Wala kami piano siki Tuhan buat eh. Wala kami petiki, akaula-ula magkaparjono. Oke, ayo, cepat. Memehon tu anak kota. Asa itu tiki parmehon. Hoi beawi anda turorok tutorua. Alayana kokira dan jadi hati kala si adong apa kurang ngai ugo boke masari arian nang bodari lama sekolah oke lagi naik kota sekolah sati poti pona sikatina tola kogoki marhoi hoi beawi anda turorok tutorua malu nama barbodaria asal masa kelek tidak saya satu tujuan anak koki doa moral dia Baisa. dan dari haurangan anak koki doa moral dia sotari huton abiak kadongan dan pola bersangka risi alay anak kokira dan jadi hati kala si adong apa kurang naik ugo gope masari arian nang bodari lama sekolah oke lagi naik kompar sekolah tipo-tipona sikatina tola kogoki marhoi hoi beawi anda turorok tutorua mama lulu igolu taman barbodaria asal masa kelek kira saya satu tujuan anak koki doa moral dia pada rumah sabar sapulu nama si anak ganai beharohan doli pikiri dalam padisi iberua hokpa damoru di sebeta horori Horas. Jadi sorry mak, ala nong
si polisi kami aka hula-hula muna ka rajan ya Mang Boru na Boru dohoton hula kami ma Tuhan muna tiki Tuhan muna Mang Boru na gabe ya Mang Boru Roma ami manobarambamo 10 jari-jari pasuk para si majujung. Songoni ma raja nami. gabe ya Mang Boru pita damang ma Songoni pita pe. mamang Alan yang roy manabahula-hula nami. Gaya. Bajo na partusi pargonci nami. Ano pita-pitana. lagu unang parede
Di arorana nami tipe sama di arorana nami raja nami. Las marwa muna. Ini masuk kata nami. Sama ni mak siap kami. Gabi majalah horas di hamuna salhuna raja ni pergelangan nami. Mula atin ba di babena muna di bagas tikyo nakamang buru akka itu akka bere. Boleh dipadu hamuna nakaning butong bay jadi 10 pesada si bajujung. Roh hami marsoba in hamu salhuna hami kapergelangan nami. Ay bere kami doa kajada yang baru di babena muna tu hami si raja ni hula-hula muna. Las roh nami di bagas tikyo di babena muna salhuna pergelangan nami. Duhutur nakadakan na mereka kan ebeng-ebeng. Manotor hami ka hula-hula muna. Totong ni pekamu marungan hebeng. Di selain dua makamang boru kabere akka ito. Hami pe martangyang do martua di bata. Siang dia di hamuna jaluna. Sa di patong otohatama di hamuna akka papakana lomak. Doho muel tio inom muna. Asa anggia nanti narion. Boy na potong muna akka nauli kana denggan. Marhition hami akka siraja ni hula-hula muna di pagasatikyon. So na matudok kon nami hamuna raja ni akamang boru. Di patiko kujur ma di topi ni tapian. Tung tu dia malaka. Tu si madapotan ak Parsaulian. Gabe majalah horas sama permusik nami. Gabe itulah. Alang majalah kami kali ini kena dengan seperkelengon nami. Asa bedang mangkodang sabi-sabi. Alay taberang mate unang sudah hita pola. Nama nama biate. Unang pola sudah hita na subolo ma. Ido.
majalah horas da bubato tortor tiba satikan ate. Ambang parmusin nami. Jiwa ina netio di patuhatan. Bedamang ko na studio la sa patama tu hasatan nai. Jadi di ita nomor ronga tubuh. Asasak kita. Unang be hudul. Langsung Toksang batu sampai solo sumbolo, ita manomu di aroron yaka raja ni hula-hulata. Di hamuna boru nami. Mana mula hula-hula tabu tamu parbu pirda parbu pir. Oke. Mana Akaboru. hula-hula. Asarom manomu. Gabe majalah horas muhara jalan gabe muhara dirajai. Gawe yang baru. Gabe majalah sa amang parbusin nami. Nang Roma hulolo nami na nabang markas tumorang. Do saluna raja ni hulolo nami. Pedang makodang pano munomon ay.
Oh, hey, hey. Gabi majalah Horas.